COVID-19 testing chungchang ZMC Mizoram Medical College na COVID-19 laboratory tun April ni sari atanga test chan chungchang a hian mi puita sia tur tam tak awmin kan sia he kan testing laboratory hi TB testing laboratory man mo taka COVID-19 test theina tura rom man ania Mizoram chunga institution poimo deu Selesi Veti College te Pachunga University College te Ripans kanti te Mizoram University te Changkop le kan sarkar Changkopin he COVID-19 laboratory hi allowedin ania June tun April ni sari atang khan COVID-19 testing hi kan lo titana atira chuan sample te atam lo wangin kan test tam vak lawa achan chu Indian Council of Medical Research kan ti ICMR hian testing criteria antia hemichin hi in test turani minti wang khan kan han test tam lo ania tin a test hi step 2 ma oma a step khatna le step ni na hi chu ICMR hian in athlonin min pe a step thumna a reagent kan ti amhan ruwa hi chu kan sarkarin aleze la chu chu gohati tangin kan cha thina kar khata hian zanhi somnga bak min supply thailawa chu anro manna ania tin ICMR pon kan mamo milte kan test positive milte kan population milte khan a testing kit kan ti ho kha reagent te po kan te nyang chu khang ho kha aron thon thin ania chu tiang chang kan test po khalo pung chho ve zela tin hetianga rampon atanga kan bizo unaute state anrun lu ta ka le kan sarkarina tun thole ni mei jun ni thuma rampon atanga ron ho zong quarantine facilities a omtele airport ron thleng zong te test tur ati ta ka chuanin tuna hian sample tam tak aron lut ruya chung chu kan test seng lawani atira kan test thin anga kan kal chung po khanin district tin atangin khatyang test tur kha alo lut ta rui maya tuna po son test lo enge maza kan nga kan neya kan in chut dan chuan sang kha janga vel hi chu test lo kan la nei ni in kan in sia ten kan bulletin ate po in lo munga khat district sang test ni big tur te kan han bi thlia deu na chungin alo ti tak theilawa za chu kan zom lawa apoi mo zwal timela khami natna covid natna verin lel sang tele sari anti te khatyang thoha kan ti te hospital changa an ron thon te kha kan ngai poi mo lo theilawa khang te nen khan khatya testing a routine kan han siam angpo kha kan zom hlei theilawa thei patop choin solai laboratory ason a testing kha kan han tia tun din huna so chuanin doctor kan ti microbiologist a specialist kha pali an thoka chuan scientist pani kan nei boka laboratory technician som pani inan pui boka chuan kan doctor pani hianin an assist an pui boka tin data entry operator hi pani anom boka chu tiang chuan laboratory chunga poson ha takin an thoka zing dar kwa changa zandar thumte darli te an thlenga ni zan phei kha chuan darli le chan ve zing darli le chan ve thleng na an thoka tin hetiang sample hi kan OPD ya son zing dar kwa changa tlai dar nga thleng hi a receiving counter kan te ta son mi pathum laboratory technician pathum hian an lo receive an lo dong songa khami lo don son po kha a ol sam mai lawa ol sam lem lawa lo enter angaya scanning an te an sample zong khang kha an lo scan kha an scan kha laboratory a khanin an thon thla a khatia an receive an lo
chin fel nu kha covid la pa khan a chuk thata khan ya tin covid la pa khanin step hrang oma a hau tak angrenga an han chin fel na kha a om le recording te khateng hrang fel fai takin ID kha anei zela district hrang ron kal khan khang ID mang te khan an ming te an kum te khateng hrang kha an travel history te nen engkim kha record tangaya khatilai level a po khanin acham rei ve thlo thawa sample kha engemoza hun engemoza adwa chuan laboratory chung an lo tak kha step thum kha la omani laboratory chunga khanin step thum room thum omta ni room number 1 kan te khan hemi RNA extraction kan te kha omta khatilaya khanin manualin kan ti boka tin tuna kan call thar automated RNA extractor kan ti kha kan mang boka chuta chuanin khlaya khan arei bermaya darkar li tanga darkar nga te anga ni manual kan ti boka automated extractor kan mang boka kha extractor kan man kha han soile lokela ke mani kan sarkari na min le sakle forensic science laboratory tanga kan ho ten ni ta khati chungpo khanin arei khop maya sampula tam chuan darkar li tanga darkar nga athangani chuan a next room kan ti room number 2 a khanin khami master mixing room kan dia khalaya khan darkar khata tanga darkar ni kha athang leta chuan a top ber a room number 3 kan ti a khan darkar ni bor athang leta ni khatilai kha RT-PCR machine omna chu ni ta ni chumi zongjong testing an han ti zo chuanin darkar nga tanga darkar red bor kha lo ni ta ni darkar red tanga darkar kwa chumi zo chuanin data entry data processing kan te khalai kha uluk angaya kan threwa a positive a negative te ti swal kha lo wangin cross checking te kan te reporting khang zongjong kha kan han ti ta khalai ringot po khan darkar thum te dua tin ICMR Indian Council of Medical Research an te khan real time reporting kha ngaya ta khanin kan data entry operator ten reporting kha anti zelta khatyang khanin huna du rei khop meya kan soyang khanin mi puite besena te po kan phalote anga amara chu theito pan chua tu na po nimin po khan kan shet angin sample report zanga som achwaka zanga som chau kha an khoy ni lawa zaruk somruk pasari layan khoy ni amara chu sample an ron thon hian ID kan te khami identification na turaka ID fel fai tok lote enchian le ngai te lo wangin zanga som che kha reporting kan ti thaya portal khan kan thun thaya khatyang khan kan testing re thi asang ve to MMT kha kan soi dua tin kan khol nei chungchang hi han soi le ela kan khol nei hi RT-PCR kan ti kha vetita kan ho kha kan lamang tangar ngara tin khol thar pu mi inphal puthan tluang atena an donate po kha tuni som pakhat khan alo thleng to a Kolkata tangin amaro chu heng khol kan nei te hi voi khatam man thei mai ani lawa a engineer in ron fitangaya calibration te trial run te alangaya tuna hen engineer hi engtinge ron kaldon kan shelawa tunkar chungchang kan be se ta ni khami ni khachuan RT-PCR chu khol pathni chu kan nei der to sa ani tin apathum na chu mania imphala tanga kan don Institute of Bioresource and Sustainable Development kan te DBT kan te Department of Biotechnology Department noemi kha kan mang to boka tuna chan chu khol pathum kan nei ta amara chu pathni ina thok ta ni pakhat po chu tunkar chung hi chuanin a thok ve mai the man mai the ni te kha kan be se boka tin kan Mizoram sarkar po hianin tuna hian lei meka engtika nge alo thanang te kha kan shelawa heng khol le hi government procedure pa ngai kan zom chon arei emema
finance department te khatiang department sang kha athu akal tlanga ngai wang khan kha han soitelila mimal donation te chu olsam takin kar lawa kar kha chung khan kan lei thei me ani maro chu sarkar atanga thil te zunga theilo wangin a sarkar ang chuanin e kan lei mek po hi alo thleng thoi tura ngai la tin nichina room number 1 ka soi angkha kha kan kalsak thei deu na tur chan automated RNA extractor an te kha forensic lab atangin kan ho boka kha po kha atira chuanin an lo man lo rei deu tok wang khan aman thei mai lawa tuna kan sarkari na min le sak khol ron thleng ron fit tu khan min han en saka alo ran thei mai a alo man tla ka ama ro chu a reagent abol hlo te kha alo ngai le akhang kha kan han cha me ka soitongin kan khol zong hi khol sang ania an mani mamo sang hi e hau tak ve viawa cha chop zel te ngaya ten kan cha na te khami a company khan in voi le khata tamdeu khalean phal lawani indiram hun sanga heng mamo na hi sana wangin kar khata hemi chin voi khata hemi zat zanne tanga zanne somnga chote kha min phal saka wang khan hau takhle in kan ria amar chu nichin mai po khan kan ho tu ten min han shil dana chuan khalama kha chuanin inren chu atu langang chu iron lo lezel ro sumle pa ya chuanin lo thaphang su te ti te khamin han shila kan thamon pha hle a tin ami hring thok tu te in dai lo te chuan lak bel mai om te tip te po ari tam hle a khang kha kan shat tura poi model lek chu kha ni chena ka soi ang khanin laboratory technician po enge moza kha an bungta a tuna hianin adu ina test thei mai khani lawa a test tur hian ICMR in approve VRDL and their viral research and diagnostic laboratory khami ina a certified nge test thei tur laboratory technician te kan doctor te kha angai ta naktuk mai po hian laboratory technician hi ZMC tangin silchara pali kan thondona anni hian ni thum chung vel training an nei chuanin tun kar top chuan anon hole a laboratory po kan manzui thei kan in be seya tin ke ni lampo a receiving counter kan hantia laboratory technician pathum po kha naktu ka tang hi chon paruk vel hi bung thei tura kan in ngaya khalai a receiving counter kan ti po kha hau tak khopa khame an sample ron thon kha hetia i lo ti zung mai kha ani lem lawa aron kal kha an ming khoi tang ron kal nge khoi district ka tang ron kal nge ti zong kha mumal taka enter angaya tin i lo ada thatna tura lo da te kha ngai ta khang da thatna kha deep freezer kan te mi pui point an beng khon hlein kan ria kan sample te hi achama nang ati te kha om ta ni tuna sonin voini thleng son jun ni som sample so kan test to a reporting chu heng kan reporting hi INPR le IDSP kan te Directorate of Health Services a hian kan thona anni khan an negative le positive result te kha district sanga le center sanga khan an shil dara keima ni ZMC takhi chu khatenga reporting a khan amo kan phur to lawa khami han the dara kha chuanin khami sample local kha achhamai ometi ngai to na te po khami puya omnen kan ria khatenga da that theina tur kha deep freezer so som kan ne ni tu na son khateng deep freezer khanin kan ria angin 2 to 8 degrees centigrade kan te kha chuanin darkar somli pariat kha khang teng sample kha kan da tha theya chuan -10 atanga -20 degree kha chuanin nisari lai kan da theya chuan -70 degrees centigrade khatenga kha chuanin du chen na da the ti khania tuna kan khol neya hi chuanin -20 po kha paruk kan neya -40 to -60 in kar kha pathum kan neya
-80 degree centigrade kan ti freezer ka di freezer ka pakhat kan nei bo kan ni tin a tul chuan kan ho tu te pen kan ron da bel leng an tia chu wang chuan kan sample lo thleng khol te a chet a cheman don lawa kan soi angin chu June ni som thleng kha chu voina hian kan test a sample test lo thleng upadan indote alak ni upadan indote khan kan test book ani te kha lo shatlangi tin kan hu to te thian min ngai to em ni tin kan momo hrang kha min ngai to saka atul zong kha min ngai to sakti la de ko me data entry operator po khat nak tu ka hi chon panni min pek de bel don nin kan shea kan momo angzelin min pe atin kan shat angin kan laboratory so hami COVID-19 atana laboratory din ani khanin TB laboratory kha kan han mang kha ania floor khata sonin adai chin chu kan mang ve kania chu wang chuan khol thar te po nei bel maila chu tilu tukin mishing so adong tam lawa tunba ka chuanin khami a chamber pani na kan ti room pani na so kanin ti phui suya laboratory technician kanin da bel chuan tuna kan khol nei sa zong tele kan han fit tur RT-PCR call pakhat mang so chuanin tun ai chuanin kan test thei tam nge kan be sei chu kar le pek lama chong kha kan be sei ani tung kar lo am tur top lama chuan kan technicians te khan lo ho bok tur angai la Mizoram Medical College ZMC kan ti so March ni somni pasari sangni somni khan kan sarkarin COVID-19 dam lo te ankol na bikatan dedicated COVID hospital kan ti atana lo puanga chu ta tang chuan kan COVID case kan ti positive case kan mutam tak kan admit to a za chuang kan admit to a kan share thewangin dam chuak ta po kha sutilai tanga chuak ania tu na tak son COVID positive kan ti somli kan admita an ommeka pani so ICU an oma andin hun so angai to omlawa khosik han ne zeute oma kan doctor ten uluk takin an vil renga tin COVID ba ka hianin rampo na changa ron lut damlo na nei hospital danga han lu rem te chiam lo quarantine an ni la awang te khan songa son kan da boka kan thok tu ten thok rim emema hetiang PPE kan ti ang te hian in thuam ve ka ngai awangin ni lengin khateng kha in thuam angaya tin an ho theilo boka kan thok tu te hi quarter staff quarters sanga son sanga son kan da an nei le in tur te po hi a hau tak khop meya amara chon thok rima tin kan laboratory technician te kan fourth grade kan ti te kan driver te song zong so doctor te nurse te an thok rim tak mewa kan doctor te po so chol lovin ina po ho lovin an ria chil topa a big takin COVID laboratory thok te so ina an ho lo na hi are em to solai kan quarters rem son an riak ve topa zana an na te an tho zon nuwa aizol lamaron ho na chi ni to lawa zinga mataka na tan lendu sia te son an riaka an ele intur te po mitlom ngai ten tu na son thakhat chunga tan te po an ron te a min ron pe atin donation sang te kan dong na salea poisa fai te ele intur te manrua sang te khatyang khan kan bulletin in lo en chuan mi puite in pek na ro puya Mizoram mi puite mun sang in du sakna kan donga kan sarkar mai ne lovin khang kha mi puiten min lo shat pui kan lom emema khang kha min lo shat pui turin kan du boka athok tu te po ati phura an thok rim emema tu na po kan ho tu te hianin so an thok rim lu tu ka hetiang ringot chuanin adik bik lawa overtime allowance po in ngai tu angai nga sarkar lam chu kan in hong te po an te a khang te kha kan sarkar chunga po kan lom ani atobera chuan kan COVID positive dam lo chung te le mi puite na shet atha kan ti chu
kan sarkara in hong ema kan sarkara hian rin nang hatila atula piang hi ronin thlahung su min tia ni china po khang ka soi to thona chungin chu tin kan doctor te hi an thiam to kha I am called to doctor te hi medicine specialist pali kan neya chest medicine kan ti khami om lampang COVID-19 ina an thi pui tam tak khatyang om lam fellow khatyang enkol thiam kha pani kan nei boka tin ICU han enkol the anesthetist pali lai kan nei boka khang ho kha an thiam ema Reverend Troy chungchanga po kan share a thei to pan chua dam takin a chuak le a tuna kan dam lo nei te poso thatakin an enkola an ron lu vele x-ray te CT scan te an te a kha chuan doctor te po inronin an ma ni mai ne lo Mizoram chunga ka an doctor thian te athiam mi thiam dang te le rampo na mi te po an rona te khan an in chair zawa an thiam ema an thiam mai ba ka an in pe ema ni tam tak son ho lo thina ti son in pe takin lim takin dam lo ten on kola tin an chung te po in tong trai na nen an ele in tur nen en kim an lo tanga an rampum hianin tong trai te pon in lo tong trai pui ti te po kan sia tong trai na te po khanin min thei ngil lo kan doctor te solai thok zong te technician te kan scientist te kan nurse te zong a driver thlengin in tong trai na te min lo sia ula tin kan sarkara le kan doctora le pathiana hian rinna kan nga chuan Mizoram hi example kan nei thei kan be seya kan dam lo zong te dam tak covid awanga thilawa an chhuat hospital an chhuat san theu hi kan du sakin kan be se em ani kalame